Sudah bisa kita mulai? Sudah. Sudah. Baik, Bapak. Langsung dibimbing saja. Dipersilakan Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Soal kedua. والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Soal ketiga. Inna ila rabbika ruj'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi
صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah, lancar. Ibu tidak ada bel nih ya. Ya, gimana nih perasaannya berjalan dengan lancar? Bagaimana nih perasaannya Ibu? Alhamdulillah agak lega tadi, Agak lega, panas dingin. Panas dingin, walaupun di ruangan ber-AC gitu ya. Walaupun di ruangan ber-AC. Oke, baik. Gimana, penasaran ya? Apakah ada koreksi dari kedua dewan juri kita? Langsung aja kita dengarkan yang pertama dari Ustadz Yuni Maha SPD. Dipersilakan Pak Ustadz. Ya baik, alhamdulillah lancar ya Bu. Ketenangannya pun dapat, zauknya dapat ketika membaca ini, penghayatannya dapat ya. Tadi ada ro yang harusnya tebal, harusnya tipis dibaca tebal. Ro baris bawah. Linukhrija bihi, tadi masih terdengar getarannya. Linukhri. Kemudian yauma yunfakhu fis suri, harusnya tipis, jangan ada getaran lagi. Tapi kalau ro tebal tadi alhamdulillah bagus. Ro mati sebelumnya baris patah bagus alhamdulillah. Cuman yang bermasalah di sininya aja tadi. Kurang tipis tadi. Linukhrija bihi yauma yunfakhu fis suri. Kalau guru saya dulu mempraktikkannya waktu saya pelatihan TC maupun nasional itu, roh tipis itu katanya ujung lidah ini dihimpit oleh antara gigi atas gigi bawah. Gitu. Linukhrija. Jadi tidak ada getarannya ujung lidah. Ya baik, terima kasih. Ya, sepertinya kalau dipraktekkan agak butuh ini ya Pak Ustadz, agak butuh ketelitian gitu ya Pak Ustadz ya. Baik Ibu, langsung aja ya kita dengarkan untuk komentar berikutnya dari Ibu Rusdaniwati IMA. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Ya, di sini kami nggak banyak mengkoreksi karena memang bagus, tajwid makhrajnya bagus memang. Tetapi ini sedikit ya, cuma sedikit aja. Qa sama ka. Wa banayna fawqakum. Satu qa, satu kum. Tadi hampir ketebalan ka-nya. Ya, fawqakum ya. Sedikit aja. Satu lagi, mematikan ta. Ta itu udah betul. Tetapi sifatnya enggak dapat tadi. Sifat mematikan ta itu kan hamas. Hamas, siddah, kadzabat, tapi hamas yang dapat kadzabat sikit ujungnya itu, sifat hamasnya tadi nggak dapat, itu aja kesalahan ya. Untuk sementara hanya ini yang dapat saya koreksi, yang lainnya mantap semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, udah Naya. Ya, terima kasih Ibu untuk koreksinya, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Nur Rahmah Berutu ya, utusan dari Desa Blok 6 Baru yang sudah berpartisipasi dalam lomba surah pendek ini ya.